Tribunal Constitucional Umallig Francisco Morales Arabia, presupuesto mañacuyninta Congreso Huasipirik Sirachin, presupuesto Hinayatag Cuenta General de la República Comisión Pajaillampi, Iskay Waranja Iskay Chunka Kimsayuj Watapi, Tawachunka Iskay Niyuj Niyun, Suktapachak Pusakchunka Iskun Niyuj Waranja, Tawapachak Pusakchunka Kimsayuj, presupuestuta Tribunalpi Llamkachinapaj. Tribunal Constitucional Umallig Miri Marinin Piniramun, Eneromanta Agostukama, Iskay Waranja Iskay Chunka Iskay Niyuj Watapi, Kimsa Chunka Kimsayuj Virtual Pleno Juñunakuykunata Ruarachinku, Chunka Tawayuj Pleno Juñunakuykunata, Kikin Tribunal Huasipi, Iskay Chunka Virtual Audiencia Kunata, Chunka Hanchisniyuj Audiencia Kunata, Kikin Tribunalpi Hinaspapas Internet Nentakama, Hinajawanmampas, Kimsa Waranja, Suktapachak Iskunchunka Hanchisniyuj, Expediente Kunata Hispirachinku, Kimsa Waranja Suktapachak Iskay Chunka Kimsayuj, Expediente Kunata Digitalizarunku, Pusakpachak Tawachunka Hukniyuj, Sentencia Kunata Sistematizarunku, Hanchis Waranja Iskay Pachak Iskunniyuj, Auto Sutichasjakunatapas Sistematizarullankutaj. Morales Nirullantag, Yuyaymanasqa llamkay aypanankunapim tarikuchkan, Constitucional Hatipaykunata Utjachinapaj, Tribunal Constitucionalpi Yachaykunata Yachapachinapaj, Kay llamkana wasipi llamkaykunata suniyapachinapaj, Hinaspapas riesgo de desastres ruaykunata pajarichinapaj. Niramunmi, Tribunal Payamkayninkunata llaqtariksinanpaqmi willakuykuna kan Castilla simipi, Siñas simipi, Quechua simipipas, virtual willakuykuna hinaspapas videokuna. Tribunal Constitucional Umallig Mirik Sirachimun, Centro de Estudios Constitucionales, Kimsachunka Hukniyuj Punchaw Agosto Killakama, Iskay Waranja Iskay Chunka Iskay Niyuj Watapi, Tawachunka Hatun Yachaykunata Ñawparirachimun, Chunka Kimsayuj Waranja, Pichhachunka Suktayuj Runakunapaj, Chunka Maitukunata, Hinayatag Pusak Investigación Kunata. Tribunal Constitucional.